kur mēs neejam. Nu, tas kaut kā, ne, it kā vakar bišķi varbūt bišķi, bet daudz varbūt iedzēr, tad arī galvu mazliet dūlāk šodien, tad... Nē, ja nebūtu Saimons, es noteikti ietu, bet... Tik liela, tik gāžas gabals, kā viņi gribēja, tur, es būtu aizgājis uz to upi, kur tecēja, bet tad, ko tur bija viss slēgts. Viņi jau tādi jaudīgāks izvēlējās, challengeīgāk bišķi. Viņiem vaļā. Nu, beidzot. Beidzot tikām vaļā sēmā no viņiem. Izmetām mežā. Atstās tam mežā. Finally, we get away from them. Yeah. Tīk koki. Tā kā Latvija. Labi, šitāds klīns gan Latvijā nebūs. Tie jau jaunie ieži. Viss tās tie drupas, no tā jaunā vulkāna, kas nāc laikam. Visu gaisa lidinājumus. Nebies. Es vadinu Ford. Tas pēc skatiem. Wow. Beautiful. So sexy. No. Jaunie vulkāniskie ieži. Jā. Kaut mākoņēt vajag. Pie mājām nebija. Te jā, tad bija galvenā tāds apmācības, bet nē, ok, tieši karsts tev haikos. Viņi jau kāps, viņiem karsts būs un... Nē. Es nebūtu pufai ģēris. Liekas smagums. Tev nav tevis sniegs nekāds un tāds. Vienīgais ir līst, tad tikai tāds. Bet tad es zvanīju, help. Tur laikam skatpunkts kaut kāds. Gribu skanīties? Nē, es saku, tur varbūt, ja ir skaidrs debes, varbūt vajag, bet skatās, tur bija tas Polāris rakstīts. What is spot for me? Ja laikam viss tas ir gājis, ne? Ko teici? Tas vulkāns, tad laikam viss tas ir gājis, jā? Te vairāk ir tie pelni, kad viņš šļāc ārā un tad pa visiem tie pelni nobirst. Un tad nobirst. Tā, visas vulkāns vairāk gājas turien lejā. Nē. Tie pelni, kas te vēl uz visurienu pa to salu izbārstījās, tad viņi noslaucījuši nost. Kaut ko jaunu redzam. No. Kā tā varētu ridīgo sunsurfing taisīt. No. Lejā. Padirsienu. To abolī. Nu. Skaidri pakāpiens. Ježu.
zonu. Tieši tā tur var iet. Nevar. Tā viņi sāk, viņi tā kā uz vulkānu puses ir pačāpā. Kaut ko viņi bišķi uz augšu turies, un tad laikam uz to vulkānu pusi. Un tad vienkārši lejā. Tā kā apmēram tas vulkāns šļūts kaut kā tā lejā. Apmēram. Viņi ir šļūks lejā. Lasa. Čiekurs, ne? Turpinām tālāk braukt. Smukāk. Eko Jānta kā palaiž garām. No. Tu vakarā beigās vinēji pokarī? Kaut ko? Es atvinēju, jā. Viņš kaut kā 3, 40 kaut ko tā. Bijis... Nē, es pat nebiju bijis pulsot. Man bija 11, 5 iesāk, beigās 6 palika. Tur palika mainījās viņas uz visu laiku. Saimons kaut ko bišķi uzčārģoja laikam. No. Huh? Charge the Lucky Charm. Yeah, A little bit. Mommy. Well, CapCut does work a little bit, like without internet. Yeah. But like if you want to add sounds, it won't work. El Cabildo Insular de Lanzarote lleva a cabo el proyecto de ecocomedores en múltiples centros educativos en los municipios de Teguise, San Bartolomé y Arrecife. A través de este proyecto, el Cabildo Insular de Lanzarote ha adaptado los entornos para garantizar el funcionamiento operativo de los ecocomedores. Este proyecto está financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional con la Unión Europea, estrategia con Urban Azul, calidad urbana y cohesión social de los municipios de Arrecife, Teguise y San Bartolomé, una manera de hacer Europa. Tur viņš jau varēja to pa 4 eiro aiziet pie Jā, viņš jau gribēja to tur. Nu jā, bet varētu... Bet laika laicīgi nedara visu. Nu jā, Ja tu gribēji, tad tu pērc. Nevis vienkārši Viņš gaidīja, viņš jau gaidīja, viņš jau gribēja mums kompānijā. Viņš pats viņš tā un tā gribēja, jūs tur nevar pielaust jūs. Viņš tā, nav tā ies pats. Es tā kā gribēju, bet tad es pārdomāju, tad tā kā, jā. Es jau vairs negribu, tāpēc, ka mēs jau tajā alā bijām. Nu jā, Mēs jau iebraucām tajā alā. Es tikai dēļ tā gribēju. Bet tad, ja tu saka diezgan grūti tiem kajakiem, tad Saimons tad noteikti nevar atkal. Kajakiem, nu tā. Es nezināšu, vai pats provēt, bet nekā... Tas nav tā kā laivā pasādāt un pabraukt. Viņš ātrāk iet uz priekšu kajaks, bet tev, nu, tomēr tāds normāls sportiņš. Kāds vidējo strīpa aizmirs uzzīmē. Daliet pašs to Atlaist!
Funcionamos Dale, muy paši con ceļ. la puerta siempre abierta. Y si no cabemos en la misma mesa, nos inventamos una más grande para celebrar y compartir. Llegó Navidad. Usamos las mesas. Gobierno de Canarias. Felices fiestas. Atención, si estás en desempleo y buscas una oportunidad laboral, acude al plan de empleo de Cruz Roja y transforma tu futuro. Recibirás orientación, formación e intermediación de nuestro equipo de profesionales. No importa si careces de experiencia o formación, no esperes más. Tu futuro laboral comienza aquí. Llama al 928-290000 con la financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el tramo estatal de prioridad RUP, Unión Europea y el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030. En estas fiestas, si compras productos elaborados aquí, inviertes en la felicidad de todos. ¡Felices fiestas! Canción a quemarropa. Héctor Martí. Un saludo y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a quemarropa, el espacio música autor, World Music y Jazz de Canarias Radio. Y hoy es un día muy especial porque estamos de Navidad. Efectivamente, bienvenidos al especial de música navideña o canciones más tiernos, más azucarados. Y bueno, como hoy es un día especial, evidentemente es de menester estar con todos ustedes con la mejor sonrisa y muy contentos de estar aquí en Canarias Radio, tu emisora pública de las Islas Canarias. También te recordamos que Canción a quemarropa tiene el espacio perfecto en nuestra página web oficial, cancionaquemarropa.es. En fin, también estamos en variadas redes sociales, en Facebook, en donde le pueden dar a me gusta a nuestro humilde rincón. También puede ser a través de Instagram, donde somos Canción a quemarropa 1. Y a propósito, también en X, en Twitter, @jazzcanarias. Hoy vamos a empezar Canción a quemarropa de villancicos, evidentemente, con un nuevo álbum de un pianista llamado George Barton. La verdad que es excelente este trabajo que se llama The June Log, que son canciones de Navidad espectaculares. Lo van a descubrir ustedes ahora mismo. Ha sido publicado el pasado 3 de noviembre y también tiene las colaboraciones de gente como la vocalista Nassim Harm y la violinista Diane Moore. Sākot no priežmežiem, tad bija tik vulkāni, tie izmeši, kaut kādi parasti zaļie, tagad kaut kādi apelkoki. Una canción en villancico que yo creo que conocemos todos. Dzīvo. After 200 yards, sharp left, loop 2, loop 3, Carretera General Padron. Octopus. Tur ir ceļ octopusam. Sharp left. Sharp left. Nemaz jau tik šārps nav, tad tāds rings tagad uztaisīts. Tad nemaz tajā pusē nevar aizgriezt. Ruta de vulkānes. Jā, tad nevar braukt. Govs, varbūt govs ceļ varbūt. Interesanti, tur takši jau arī augšā tajos haikos stāvēja, cilvēks gaidīja. Nu jā, tie ir kaut kur es lasīju, ka tu vari paņemt taks, tev aizved, jo tu jau sāc vienā punktā, beidz citā, tu jau Jā. mašīna grūž. Tev var uzvest. Pēc vajag atbrauc atpakaļ.